Балдар, силер бүгүн сабакта кыргыз элинин улуттук идиш-аяктары менен таанышасыңар, сүйлөм түзүп машыгасыңар жана кыргыз элинин баалуулуктарын кандайдыр бир деңгээлде сыйлоого тарбияланасыңар. Сегодня вы познакомитесь с кыргызскими национальными посудами, будете тренироваться составлять предложения, используя новые слова, и научитесь уважать ценности кыргызского народа. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз элинин улуттук идиш-аяктары. Тема сегодняшнего урока — национальные посуды кыргызского народа. Теперь обратите внимание на новые слова. Чыны, көкөр, жаргылчак, кесе, сузгу, казан, саба. Балдар, бул көкөр. Көкөр бул кымыз куюла турган идиш. Анын формасы кыргыздын оюсуна окшош. Көкөргө кооз, өзгөчө оймо чиймелер түшүрүлгөн. Көкөр кургай эле кечкинин, уйдун же төөнүн терисинен жасалган. Көкөр — это посуда для напитка кымыз. По форме он похож на кыргызский орнамент. На нем особенные узоры. Көкөр делали из влажной коровьей или верблюжьей шкуры. Бул жаргылчак. Жаргылчак бул кол тегирмен. Жаргылчактын жардамы менен буудай, арпа, таруу майдалап тартышкан. Алардан ун, талкан, шак алышкан. Жаргылчак — ручная мельница. С помощью жаргылчака измельчают пшеницу, чтобы получить муку. Бул кесе. Кесе жыгачтан жасалган идиш. Кесе бышык болсун деп, аны талдан жасашкан. Талдын кабыгын сыйрып, аны сууга кайнатышкан. Тал кургагандан кийин отко кактап, майга кайнатышкан. Кесе ар кандай формада жасалган. Кесе — посуда из дерева. Для прочности кесе делали из ивы, кипятили в воде. После высыхания кесе нагревали над огнем, кипятили в масле. Посуду делали разной формы. Саба бул териден жасалган, кымыз ачытыла турган идиш. Жакшы ышталган жана майланган сабада кымыз өзүнүн даамын жоготпой көпкө сакталат. Сабаны керегеге илишкен. Кымыз даяр болгончо аны бишкек менен бышып турушкан. Канчалык кымызды көп бышса, ошончолук даамдуу болгон. Саба — изделие из кожи, в котором квасили кымыз. В хорошо прокопченном и промасленном саба кымыз хранится долго и не теряет своих вкусовых качеств. Саба вешают на кереге. Чтобы кымыз в саба дошел до готовности, его взбивают деревянной палкой под названием бишкек. Чем дольше взбивается кымыз, тем лучше его вкус. Сузгу бул жыгачтан жасалган, узун саптуу, тамак куя турган идиш. Сузгу — поварёшка из дерева в форме ложки с длинной ручкой. Она служит для разливания еды из казана. Жыгач кашык — тамак иче турган, жыгачтан жасалган кашык. Жыгач кашык — это деревянная ложка для еды. Балдар, эми үлгү боюнча тапшырманы аткаргыла. Дети, теперь выполните задание по образцу. Открыли сөздүк дептер и нарисуйте национальные посуды. Напротив напишите название национальных посуд. Используя окончание «дан», составьте предложение, из чего изготавливаются эти посуды.